الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام. Ini semua hajatnya dimudahkan ya Allah. Semua usahanya diberikan lancar ya Allah. Diberikan rizqan min haitsu la tahtasib. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Datangnya dari barat dan utara. Tidak disangka-sangka orangnya ya Allah. Tidak disangka-sangka namanya ya Allah. Tidak disangka-sangka kecil besarnya ya Allah. Pada malam ini jamaah manakib ya Allah sudah merubahkan diri, sudah mengangkatkan kakinya ke tempat sini ya Allah. Berarti dia berniat untuk berubah ya Allah. Kau janji di dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak kau akan merubah, tidak merubah suatu kaum. Tidak Allah akan merubah kepada suatu kaum kecuali kaum itu sendiri ya Allah. Jangan pada malam ini sudah niat sebagai anak sungguh-sungguhkan kepada Engkau ya Allah. Hadir pada malam ini ya Allah semuanya dosa orang tuanya diampuni ya Allah. Hadir pada malam ini semuanya pulang dosanya diampuni ya Allah. Pulang dari tempat sini ya Allah mendapatkan rizqan wasi'an, rizqan yasiran, rizqan min haitsu la tahtasib. Wa man yattaqillaha ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل ومن يتق الله يجعل من امره يسرا ومن يتق الله من امره يسرا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا بلغنا اللهم يا رب أولا وآخرا في كل وقت ببركة المسلمين ببركة وبركة مسلما قالوا شهادة الجميع بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد منك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا الفاتحة. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini kecuali pulang membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.